دگەلوەیەکی دەگۆ کوردان لێ ڕۆژاوای کوردستانی هژمارێک دەستکەفتن لەشکری بەدەستانین و بوون هژمارێک داهاوکێشەیە سووریای و هاوپەیمانیە لەشکری لە دژی داعشدا لێ دەناوخۆدە و لە گۆری چاودێرین سیاسی کوردین ڕۆژاوای کوردستانی دێ ساڵە 2015 تووشی شکستە سیاسی بوون. دەستپێکە شکستە سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانی ڤەدگەڕی هەڵوشان یانژی تێکچوونە لێڤەگەرە سیاسی دنابەرە تەڤگەرە جوواکە دیموکراتیک تەفدەمێ و ئەنجومانە نیشتیمانیا کورد لە سووریای ئەنەکەزێ پشتی هژمارێک جوین لە باژارێ قامشلۆ دمەهێندوو سێیەن ساڵە 2015دا ئەنجومانە نیشتیمانیا کوردی لە سووریای گۆژ 12 پارتیەن ڕۆژاوای کوردستانی و هەند کەسێن سەربەخۆ و تەنسیقیاتێن خۆرتا پێکتێ لە 26 تشرینایەکەم یا ساڵە 2011 هات دامەزراندن و تەڤلی ئیتیلافە ئۆپۆزیسیۆنە سووریای یا گوب ئۆپۆزیسیۆنە دەرڤەتێ ناسکردن بوو و داخوازە چوونە بەشار ئەسەد و سووریەکە دیموکرات گۆمافین هەموو پێک هاتان بپارێزێ دکا. لە 16/12/2011 ئەنجومانە ڕۆژاوای کوردستانی گۆژ پارتیایەکەتیا دیموکرات پەیەدە و هەند پارتیەن خریستیانی و هەند کەسێن سەربەخوا و تەنسیقیاتێن خۆرتان پێک دەهات هاتڕاگاندن و دامەزراندنە تەڤگەرە جوواکە دیموکراتیک لە ڕۆژاوای کوردستانی تەفدەمێ بەژراند و تەڤلی دەستەیە هەماهەنگی هەیەتی تەنسیق یا گوب ئۆپۆزیسیۆنە نافخۆتێ ناسکردن بوو و داخوازە سووریەکە دیموکرات دکە بێجوداهی دنابەرە پێک هاتاندا. دناوەڕاستە مەهاسەیان دە ڕێڤەبەریا خۆسەری هەڵبژاردن شارەداریان بێ بەشداریکردنە ئانە کەسێ ئەنجامدا vê gavêjî derza dinavera her du encumana de kûrtir kir lê tevdemê ev helbijardin bi destkeftna Kurdan û rêveberiya xweserî anî ziman piştî firehbûna derzê di navbera her du encumana de her duan hevdû bi destê welatên herêmê tohmetbar kirin tevdemê enekesê bi destê welatên herêmî wek Tirkiye tohmetbar dika enekese jî tevdemê bi destê Îran û Beşar el-Esed li Rojavayê Kurdistanê tohmetbar dika ev nakokiyên siyasî di naverê Kurdên Rojava de bandor xiste serbeşdarî û rolawan di kongreyên opozîsyona Sûriyayê de وەک بەشداریکردنا تەفدەمێ دەجوینên Moskû yek û du bê beşdarîkirina enekesa û beşdariya her duan di Kongreya Qahîra de lê bi du şandên cuda û her encûmanek diger aliyekî opozisyonê de beşdarî kir. Di meha şeşan de Encûmena Niştimanî Kongreya Xoya Sêyan bê beşdarîkirina tevdemê encam da. Herwiha PYD got partiyeka serekeye di tevdemê de Kongreya Xoya şeşem encam da bê beşdarîkirina enekesê û ev her du bûyer kûrbûna hevrekê di navbera her du aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê zelaltir kir. Di heyema sêmihên dawiyên sala 2015 Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyayê hejmarek xwepêşandan li dijî koçberiyê û biryarên rêveberiya xweserî wek eskeriya naçarî û hejmarek babetên din encam da. Heya dawiya meha sala 2015 aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê nikarin yek rêziya xwe bi dest bênin. Ev yek di Kongreya Riyaz ya Opozisyona Sûriyayê de xuya bû. Dema enekesê beşdarî kir û tevdemên nehat vexwandin. Lê tevdemê kongreyek li bajarê Dêrkê encam da ji bo Opozisyona Sûriyayê bê beşdarîkirina enekesê. Bi vê yekê arîşeyên di navbera her du aliyan de berdewaman gihişte wî astî heya de Roja Alaya Kurdistanê de jî li hev bikevin. Enekesê diyar kir got tevdemê û hêzên rêveberiya xweserî bêrêzî li hember Alaya Kurdistanê encam dan û nehiştin xelkên Rojava Roja Alaya Kurdistanê silav bikin û tevdemê û rêveberiya xweserî jî ragihand got enekesê dixwaze di rê Alaya Kurdistanê re xwepêşandana encam bide. Di sala 2015 de Kurdên Rojavayê Kurdistanê cihê xwe di nava civaka navdewletî de bi taybetî di şerê li dijî Daişê de çêkirin. Lê diyar e hêna jî di navxweyê Rojava de ji hevdûrin. Gelo dê sala 2016 de ya got bi sala çareserkirina krîza Sûriyayê tê naskirin, bi taybetî got danûstandinên cinêfên nîzîk in. Wê çawa bin. İbrahim Adem, NRT